Awa igaka okai. Mwere. DJ Soni ni ungia tuhuteria kamwe. Aya Soni, tada kwambiriria twikirire muno na itekei. Alright. Na ikorwe hauna hihi ndukite mwekeni waku even as we get to the other one. Buraki hurero. Koro ni ngwa. Tawona itekei kamso mundu wa style. Right. Wonderful. Tawo igaka wajini. Koge ukana ndwara me hauja matigarite guka mwena uyu. Aya. Wena rutharu. Bwana Robert, ketugithire mundu gwitwo 90k kamso. DJ Soni ifuko kimwe. Ekau 90k kamso. Akande engena dimo. Arigato. Tatotue tatano kakoisi. Kana nekagarurire. Uriro thimu ni aya mwana ni muroni karigo kairi mona wagirira gukorwo musi ona kuga thimo cia pinya ciona ciuteka kaiwara ndiura mati mwana ni kwaringana kaiwara ndiura mati mwana ni kwaringana magazie mwana ni kumoza magazie mwana ni kumoza oye magazie Kabueto Tiambere danti ya keri Makujiwiri tambaini Kare ya mwari udhoninye Makue no makine Matige tamwanya galile Ukajipo nyonjoi Naulagiro wakimonde ata Mwana ikekete Naulagiro wakimonde ata Mwana ikekete Wagazie Mwana liakomoza Wagazie Mwana liakomoza Oye wagazie Mwana liakomoza Thank you very much. Liakosile Aibata. Aya 90k kamso. Nehe mundu gwitwo producer Kev shiringi 3,000. Wapi makofi ya 90k kamso. Thank you very much. Karaiko master. Nokiririkane haria. Okay, Bwana Robert ukiraga haria tukinyitie. Yes. Na tuna DJ Soniem. Thank you. Na Gafuru. Bwana Robert. Tumetraia Karaiko master nake. Acheze take. Asa, security agriko. Abotige koja. Karaiko bes. Oibaka Balance hanatia. abotige set. Para esto que quedó. Te algo hasho balance. Ai. Aya witakana mundu gwitwo producer Kev shiringi 15,000. Wapi makofi ya Karaiko master? Na wasipige sana niwaambie kitu. Witakana ratuhingira kuhera ndo atatwanina. Yes. Ndo agiatuhingira gafai. Eni. Kitu kikibugwa. Wewe waenda kwa hara 20. Waenda kabigi fai. Ngabigi fai. Aida kadogere fai hau dio hau hasendi. Kana banoka. Asa watakekera haha kinyora ateithia rauga waita ke kondo. Aya rute. Na kunyitire. Wewe. Waita kaikia kwa fai wona to kurekia. Wa Karaiko arafu lesoke. Potire dura. Rote rauga tu. Karaiko na mimi tena video wa hiyo. Wacha nimokule haraka. Waita kabiki kwa fai. Taigu Waita kabiki kwa fai. Atera jira atiriri. Difatie kuroi wadu ama difatie kodi de kator de na de ya.
Ora ko ya tero. Eka. Aidaka. Teki wa fa utuhingire. Ginyoro rate gia rauga waitha keka kauri. Wira e wa safari ko budo ile kirete tiji ngoro. Edi no turalite. Ndikugo kujokuro wina kindu. Ndiriona ki Ita kama kita to wetereire please. Teki wa fa. Teki wa fa. Bueno, no viene a decir algo. Aha, hay que la que quiere ficar. Para andar a ir ya pei. Es. No quiere que te lleve algo. Na wewe ficar. Ando kama yeye ndio idano tu. Aqui cara que eu queria wifi, tu hingere tu no? Maitha kania twongera ciringi 3,000. Aya. Riu ucoke undihe gathiri. Baba tiga kundigwo uguo ndihe gathiri. Alright. No cio ke ukite na hau thutha. Ni ndi mwana wa ndigwo. Waitha kora thimo. Ukaja wa macaria. Joy. Thank you Waithaka. Awesome. Karibu sana Joy. Waithaka ndo wakiriganirwo. Aya, arugapi. No shaki hau thutha hiyo tigarite utokite tukohe kanya gaka. Haya, ena twina wageni. Oh yes. Ukai Ukai please. That far corner. Ukai. Yes. Ukai ona sai ya uguo mutigawe kama. Just come. Yes. Aya. Thank you. Karibuni sana. Ukai uguo mokite. Yes. Nikurikia turarikia. Just come my brother. Ukatu. Yes. Ukatu. Thank you. Onale mena gasai haria thutha. Mundu ikirite jacket ya retha ena pia na tare ni atiagwo. Yes. Nikiru kyo tuirie kogi investor thoko. Yes. Oguo karia gakwa ndiragurire ni kega uguo. Ukaige wega. Alright. No shege hau thutha. Ukai tu please. Alright. Ikira shoke uke. Joy ni wetu wetereire. Yes. Braki hura bise na toru ni gacurio. Yes. Joy neguka. Joy ga neguka. No riu rire njitikina gitio kinene bwana Robert. Otoguo twakiuga kagoti ga karetha rekahego gitio. Yes. Muthuri ni speaker wa Nyandarua. Yes. Ni wakore gwake bo. Wito kagui. Kai ka wi kwake bo ni kagui. Ene. Kevu. Kwanyu ni kagui. Kagui. Karibu mheshimiwa. No shoki hau thutha tokite please. Watu online please, namba yetu ni ile 0719 790 0799 088 0719. Enwe gina one yake ikiritwa noyo ni 0719 72 19 diko online 19 diko online 0719 729 005 diko